salamane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang biasdon biu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on sapang dewek beli biaston binawang adino sayang beli harus masih move on ngang sapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasin atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang biasdon biu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngeng sapang dewek beli biaston binawang adino sayang beli harus masih move on ngang sapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasin atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati.
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortan nanging tu sing pasti ada nawan ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujat dene untuk madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortan nanging tu sing pasti ada nawan ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujat dene untuk madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwutin demen akeprutan besina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirbian tiang mati tadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwutin demen akeprutan besina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirbian tiang mati tadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal
wedane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih pirang Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Bidan ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Bidan nak selingkuh mangkapan Jani nak selingkuh terang-terangan mirip niki ciri zaman edan aib kok malah meedengan dosa kok jadi kebanggaan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih pirang Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Bidan ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Bidan nak selingkuh mangkapan Jani nak selingkuh terang-terangan mirip niki ciri zaman edan Bidan ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Bidan nak selingkuh
sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan cepang hidup ne bahagia. Kang sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling maulehan dikeng kene tiang cing payu makan asdung karemangkin ngidang moding-dingan sangkaning mana tulus titiang aturan arto brana tua titipan nesing pasti kau tetap kelahan disubane mati mekejang mekutang amun cukuku sing ngidang kalmo kelan arta brana tua senana nanging boya tetujon utama sugidan ke utama apa buin ngidang nulungin nak wara boya jeung ngarep walesan wanta tulus tiang aturan semeton sareng sinamyan mugi mangge kerahayan. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling maulehan dikeng kene tiang cing payu makan asdung karemangkin ngidang moding-dingan sangkaning mana tulus titiang aturan arto brana tua titipan nesing pasti kau tetap belahan disubane mati mekejang mekutang amun cukuku sing ngidang kalmo kelan arta brana tua senana nanging boya tetujon utama sugidan ke utama apa buin ngidang nulungin nak wara boya jeung ngarep walesan
Wan tak tulus tiang ngaturan, semeton sareng sinamyan, mugi mangge kerahayuan. Lo hatin beli daun gue lawa tua anggoni lo pesinggahan. Beli kenal ngajaragan dini, yen hitung-hitung konden liwat abulan, udah alogati ira kejadian, bawa satwa jani raga metunangan. Ternyata adik subengela tunangan, angin tunangan nabi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adik ngisi kekosongan, di saat adik butuh kehangatan. Beli dini main hati kebawa perasaan, beli sakit, beli patah hati. Lo hatin beli daun gue lawa tua anggoni lo pesinggahan. Lo tresnan lohe kapin newek beli mlai bling penjara pelarian. Beli sekadi bintang film nanging boya pemeran utama, beli tua dari pemeran pengganti. Ternyata adik subengela tunangan, angin tunangan nabi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adik ngisi kekosongan, di saat adik butuh kehangatan. Beli dini main hati kebawa perasaan, beli sakit, beli patah hati. Lo hatin beli daun gue lawa tua anggoni lo pesinggahan. Lo tresnan lohe kapin newek beli mlai bling penjara pelarian.
pemeran utama, beli tua jadi pemeran pengganti. Sugelan tuara ento karman iraga, demen sing demen tetep terima. Yen dadi ide mekejang aja suge, apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda serta medampingan, ada beten ada neduran, mandene imbang. Negelahang jani titipan ida yang widi, dua karma arte iraga. Yen iraga demen ngaenang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangken nanam karma, metulungin nak tuara. Yen damang ngamangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sing ngalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doa ne pasti luang. Hang jani titipan ida yang widi, dua karma arte iraga. Yen iraga demen ngaenang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangken nanam karma, metulungin nak tuara. Yen damang ngamangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sing ngalah, tabungan
iraga nambah tabungan karma ane melah astum kara hidup peluang yang demen metetulung ngetulungin doane pasti luang. Satuane pragat kerohanian pergaulane ane kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan ane paling keren obine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan entega sebeng cara betain kesuargan koleksi foto betarelan rerajahan modal pongah pangman pengakuan melacak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan asa melambung tiang menekang iya ngorahan ulian ama beregan. Benuping nanging ortane lebihan entega sebeng cara betain kesuargan koleksi foto betarelan rerajahan modal pongah pangman pengakuan melacak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan asa melambung tiang menekang iya ngorahan ulian ama beregan. Kemudian percaya jak balian gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sirah uyang-uyangan
sing ngidang mayang bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan asam lambung tiang menekang ia ngorahang ulian ama beregan. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 2. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kangguang malu jadi sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Kangwang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan. Lo kangguang malu jadi sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Kangwang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan,
ten jalanan bekejang undang camate undang bupati ne undang gubernur undang presiden undang bekejang undang degen undang mantan. Nunin pangkum mene jurang lebatukan gitu bidan tiang jalani maka lo betiang kan ngelang keturunan hidah-hidah tiang bedak sinan nunas paus nadonang kawitan sancan harta brana kadirasa sing maguna kekenahan tomase sing ngelapianan ulian sabar titiang astiti bakti ring widing swecai demangkin nami caya piana kelekat sademuani dong tole jailu piana ke putih bagus ne kone bapane bibete pesne mirepken pekane kadirasa yang lebihan secan midine keterima teken pengabdine duga seipinan yang kamekawi masuk semanti tiang Presida matu suputra Keleya dados jat memaguna. Harta brana kadirasa sing maguna kekenahan tomase sing ngelapianan ulian sabar titiang astiti bakti ring widing swecai demangkin nami caya piana kelekat sademuani dong tole jailu piana ke putih bagus putih ne cara memene bagus ne kone bapane bibete pesne mirepken pekane kadirasa yang lebihan suecan midine keterima teken pengabdine duga seipinan yang kami prema
tusuk semanti tiang Resida metusuk putra Kaleya dados jat memaguna Yen tole uli penampilane Iloh cara sing kuangan apa Mefoto selfie di mobil Ferrari Nenteng tas branded merek luar negeri Megaya pangkat dinas sosialita Satuane pragat untuk kesugihan Yang nurutin gengsinya tinggi Ilo rela cara dagang roti Metanja barang ilo kemumai Makin kulikan di pejabat tinggi Sing elek teken nak ngortang di sisi Ne penting ilo liuman sasari Yening buaya lo Demen pindah ke lain body Nanging buaya lo Sing idang pindah ke lain hati Demalu bangga lo Ilo merasa GR pedidi Direh buaya lo Liu helah setok di sisi Nak wani ne belah Bangga ngorte di sisi Nak elo ne nakal Nak ngortan Nak lo singlah harga diri Ilo rela cara dagang roti Metanja barang ilo kemumai Makin kulikan di pejabat tinggi Sing elek teken nak ngortang di sisi Ne penting ilo liuman sasari Yening buaya lo Demen pindah ke lain body Nanging buaya lo Sing idang pindah ke lain hati Demalu bangga lo Ilo merasa GR pedidi Direh buaya lo Liu helah setok di sisi Nak wani ne belah Bangga ngorte di sisi Nak elo ne nakal Nak ngortan Nak lo singlah harga diri
ini kita berjodoh di kehidupannya sana di umur. Kita jangan elingang ya. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskone alih kanda di belanjang Kaden bling orahan hati tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan Swarga medini skala apa swarga samping pak Temui aja selingkuhan ya timpa kerohanian Saim ngemang pencerahan Sing carane viral bidan melidulang di penginapan Nugen membuang-buangan Jajah kukus meliti ketatian melidulang di penginapan Beli fokus melajak kerohanian Boya beli buang sengidang nahan tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan Swarga medini skala apa swarga samping pak Temui aja selingkuhan ya timpa kerohanian Saim ngemang pencerahan Sing carane viral bidan melidulang di penginapan Nugen membuang-buangan Larang mati kaya drama lagu berputaran Nanging tangkil ngajak mitra Otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping pak Temui aja selingkuhan ya timpa kerohanian Saim ngemang pencerahan Sing carane viral bidan melidulang di penginapan Nugen membuang-buangan Jajah kukus meliti ketatian melidulang di penginapan Beli fokus melajak kerohanian Boya beli buang sengidang nahan
ring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memergi. Pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampahang kenyele ilang dan kerasa sampun galahing mejan katibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa getelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta lan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagan masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu Kebatang rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa getelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagan masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah jen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Wah, kalau nggak ada ada dalam mana ya, Bu? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu malu nih. Pak Presiden sampun
himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, oyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, oyong gen cuma makan tesingi dan makan. Nanging yen wesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaskun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke hidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pangtiang ngaur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Tetap mejalan, kalengke ngidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pakuh pangtiang kaur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Gimana lagi utang? Konten di tengah yang boleh cara nih. Kamera tadi. Belum hati dia. Ah, bahkan utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih kalau Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kene kengken cara bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sani dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang saya Pak. Buang Pak, kayang ini bayar, Saya engken Pak. Engken niki dibutehkan niki. Mani kau. Kayang ini urusan. Depan kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayang ini urusan Pak. Jalan tresnan beli
Tulung digelutan adi Dinane mangkin Beli kalmukti yang janjine pidan Nitain ucapan Dumogi sweca Ideng micaya Jalan tresnan tiang ulung digalutan Bali Bali tresnain saurip tiange sampunang Bali telempasin janji sayangin tiang saurip tiang Kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Ginaran mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan biaston tanah langit atap beli kalsatnya ken adi Mogi switcha yang paman kami setata tidak bareng-bareng di wakasan Jalan tresnan tiang ulung digalutan Bali Bali tresnain saurip tiange sampunang Bali telempasin janji sayangin tiang saurip tiang Kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Ginaran mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Lumogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Ginaran mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan biaston tanah langit atap beli kalsat ken adi
lo ngorang sayang, jani lo ngorang sing demen. Pidan lo subuh mesumpah, nguda jani ilo ngengsapa. Pidan lo ngorang demen, jani demen lo he ilang. Pidan lo subuh menjanji, kayang jani tu semua bukti. Aduh aduh sakit kena he, uliani lo beli uyang paling. Lah tunangan subuh pengalaman, mata neledap jarak ngale siap. Aduh aduh sakit kena he, uliani lo beli patah hati. Petang lemah bagat ngenahang ilo, beli bunga orto ilo demen ngalemita. Ada balik ngomong keto, yang sing cari salah beline. Lain beli jago lumake, sembilan petang ngali sasaran. Pidan lo ngorang demen, jani demen lo he ilang. Pidan lo subuh menjanji, kayang jani tu semua bukti. Aduh aduh sakit kena he, uliani lo beli uyang paling. Lah tunangan subuh pengalaman, mata neledap jarak
tiang dadi musisi berat ulian ama gengsi nak ngaden tiang sugegati cara sing kuangan tai sing tawange pepesan tiang makan hati ilangang jani elek lan gengsi ne penting tetap berkreasi sing peduli nak memunyi ngorang tiang ekor diduri yastun tiang kilangan jati diri ada lagu OAOE makejang milunai muse OAOE mumpung rame milu tiang anggon ngalegai ada lagu keraukan makejangai tema keraukan sing kenapa ne penting viral milu kecipratan kudiang jani hidup yang liunan tuntutan naik tema baru otak yang super bel-belan jani elek lan gengsi ne penting tetap berkreasi sing peduli nak memunyi ngorang tiang ekor diduri yastun tiang kilangan jati diri ada lagu OAOE makejang milunai muse OAOE mumpung rame milu tiang anggon ngalegai ada lagu keraukan makejangai tema keraukan sing kenapa ne penting viral milu kecipratan kudiang jani hidup yang liunan tuntutan naik tema baru otak yang super bel-belan ada lagu OAOE makejang milunai muse OAOE mumpung rame milu tiang anggon ngalegai ada lagu keraukan makejangai tema keraukan sing kenapa ne penting viral milu kecipratan kudiang jani hidup yang liunan tuntutan naik tema baru otak yang super bel-belan Satu orang ibu mampu menghidupi 10 orang anaknya, tapi 10 orang anaknya yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, belum tentu bisa memperhatikan satu orang ibunya. Irama meusaha
Wang sing kanti pianakne mekente ngemasin ngalih utang lakar nyekolahan ngarepang hidup luwungan teken reram merasayang angin sayang isubane ianane paduma keluarga lebihan perhatian tekan pian aku renang rama sakit-sakitan sing pati tahunan udah sing dinune mah urip raga ngerunguang udah disubane mati mara pengelingin udah sing dinune mah urip raga nyayangan udah disubane mati mara mesesalan tipis nih bekelin pas nganyudan kau genang masih sing hidang lanjang dadaran jalan-jalan saudara kau masih sing hidang kau ngajengan perhatian tekan pian aku renang rama sakit-sakitan sing pati tahunan udah sing dinune mah urip raga ngerunguang udah disubane mati mara pengelingin udah sing dinune mah urip raga nyayangan udah disubane mati mara mesesalan Dek, ni meme dek. Dia benar sangat sebet. Anak amula amone nyentuh urip meme ni dek. Meme dini nak subuh mantung ngosane madan melah. Melah-melah nyen kadek cuma ngajak nyamone. Dia benar pati megerengan. Ngajak beli, ngajak mbok, ajak kurengan. Melah nyen ngembuang cucu meme ni. Jani uling dini meme mareng. Ngalih gai pangado anggo ngemerkaning cucun meme amon tu genyen meme na dekna meme sing dadi nyen mekelu-kelu bakal mereraosan ngajak kadek udah sing dinune mah urip
mesesalan tipis nih bekelin pas nganyudan kau genang masih sing hidang belanja dadaran jalan-jalan esodang oh masih sing hidang kau ngajengan. Anak wani semakin kaya semakin nakal, harta dan wanita, toko nema dan surga dunia. Nanging entokone bisa masih bisa jadi racun dunia. Anak elo semakin nakal semakin kaya, modal ne lubang buaya, ne menawarkan surga dunia. Penampilan ne merangsang, gaya para buaya meradang. Sebeler-beler nak muani, yang ngalih kurenan, pasti kal memilih. Nak lo baik-baik, nawang sopan santun, terus yang ngenah murahan. Wire buen pidani ya kal dadi panutan, palak cucuri wekasan. Kita masih dadi na lo de malu bas bangga, berpenampilan seksi. Wire barang mudah kadipisi dibajakan, wajar liuna ngedotan. Kualitas murahan, konden telu bulan, tadi penghuni gudang rongsokan. Gudang rongsokan, gudang rongsokan. Anak elo semakin nakal semakin kaya, modal ne lubang buaya, ne menawarkan surga dunia. Penampilan ne merangsang, gaya para buaya meradang. Sebeler-beler nak muani, yang ngalih kurenan, pasti kal memilih. Nak lo baik-baik, nawang sopan santun, terus yang ngenah murahan. Wire buen pidani ya kal dadi panutan, palak cucuri wekasan. Kita masih dadi na lo de malu bas bangga, berpenampilan seksi. Wire barang mudah kadipisi dibajakan, wajar liuna ngedotan. Kualitas murahan, konden telu bulan, tadi penghuni gudang rongsokan. Gudang rongsokan, gudang rongsokan, gudang rongsokan, gudang rongsokan,